Keyingi жумуш кандай аткарабыз? Жөөктү алдык, биринчи сууну койдук. Эми эгүү, тигүү, туурабы? Көчөттү эгип тигүү. Бешинчи, эгүү. Bir sottik tekken kança vaktimiz ketedi? Kanday deysizler? Köçöttü yüzüp geldik. Anı dayar suudu koyganbızca ege otabız. Köp bolsa 2 saat vakt keter. 2 saat. Irnas bir günümüz 500 so'm bolsa 8 saatka. 2 saatka kança vaktimiz ketedi? Medete 140 so'm, 150 so'm dep koyaylık. 150 so'mduk jumuş atkardık. Keyingisi, egi büttük. Ekkenden keyin qanday jumuşlarımız var? Ekkenden keyin chababız da, to'g'rimi? 6-chi, chabu. Endi yer ko'p bo'lsa ekan biz kultivatsiya, jo'g alib o'tsak, bu chabu. Pomidorni bugungi shartda, bizning shartda 2 jo'l chapsa bo'ladi. 2 jo'li 2 jo'lu chabamiz. Misal uchun bir sotikni 2 saatda chabab qo'yamiz, to'g'rimi? 2 jo'l chabsa 4 soat bo'ladi ekan. 4 soat. Bir kunlik emgakni bo'lganda bu dele 250 so'm bo'ladi. Chapdik, pomidorlar yaxshi ko'ktab turadi, guldab, mömölep. Bir so'nim bo'lib turadi. Endi nima qilamiz keyin? Qanday deysizlar? Buni oziqlantirish kerak, to'g'rimi? Sebebi biz 1 tonna 50 kilogram tushum olamiz dedik. Buni alishimiz oziq berishimiz kerak. Oziqandan beramiz. Mineral yer semizliklarni aytmaylik. Sebebi bizde taza tamam qarşı yaxshi urti degenden keyin biz taza ekologik taza produksiya olishimiz kerak. Oşonluktan biz göң beremiz. Göң hem ayıl yerde her bir yüzde var, to'g'rimi? Qanday bo'lsin, biz oşonda akçaga çaga ilip, misal uchun 200 kilogramdan 400 kilogramgacha göң berishimiz kerak. Biz o'rtasi 300 kilogram olaylik. 300 kilogram. Bunu del akçaga çabaylik. Misal 300 so'mdan olganimizda 3 so'mdan olganimizda 900 so'm akça bo'ladi ekan. Bu to'lg'imen oziqqa ketdi. Keyin oziqlantirdik. Yaxshi biz o'yimizdagiday mömölödi. Bushuni boshladi. Ne qolib ketdi bizda? Biz жаңы texnologiya, jogorku texnologiyalarında söz bular şpagatga ko'tarishimiz kerak, shpalerga. To'g'rimi? Ko'tarib, shpalerga ko'tarib deb qo'yamiz, ko'tarib deb qo'yavering, ko'tarib baylov. Ko'tarib baylov. Baylov. Bir sotik yer qancha? Misal uchun jo'gimiz 70 dan olinganda 70 santimetr har bir jo'g taraligi. Uzunluğu 14 metre bo'lsa 10 jo'g bo'ladi ekan. 14 metre qancha shpaler qo'yamiz? Har bir 4 metrga birdan qo'yganda 3 dan ketadi. To'g'rimi? 10 jo'gga 30 shpaler ketadi ekan. 30 stoyka ketadi ekan-da. Stoyka, zim, stoykani 30 so'mdan olaylik. Zim ketadi. Je shpagat ketadi, to'g'rimi? Oşularda zımmen koşup degende 30 stoykaga 30 so'm 900 so'm ketadi. Zımını koşup degende 1200 yazıp koyaylik. Zımı da var bu yerde. Shpagat mobaylim nerga zım deb qo'shib unchalab qo'yaylik, zım. 1200 ketadi ekan. Buni da ne sebepten ko'taramiz? Bayaqi o'g'rular, ziyonkashlar mikrobizda da to'liqtab aytib ketamiz, ha? Endi ko'tardik, baylab qo'ydik shpalerga. Keyin qaysi ruxsat ko'ramiz? Söz kurt kumurskalar bilan
ziyankeşler menен күрөшүү болот, оорулар менен күрөшүү болот. Мисалы үчүн, зыяндуу курт кумурскалар менен күрөшүү. Буга биз оорулар, зыянкечтер менен күрөшүү деген темабызда да толуктуу айтып кетебиз. Бирок бүгүнкү күндө биз курт кумурскага каршы трихограмма сатып алышыбыз керек. Трихограмма. Габрабракон. Булар биолабораторияларда сатылат, өтө арзан. Ушуларды сатып алып, ушуларды пайдаланышыбыз керек. Кайра-кайрылы барып, баягы яда химикат саткан магазиндерге барып, яда химикаттарды, пестицидтерди алып, балдарыбызды, небелерди отравить кылышыбыз керек эмес. Булар жырткычтар. Жырткыч деген себеби зыяндуу курт кумурскалар дейт. Ошондуктан жырткыч деп атайбыз. Мисалы үчүн трихограмманын 1000 штугу 16 сом турат. 16 сом. Габрабраконун bir тюбиги 28 сом турат. Биз буларды 3 жолдон колдонуубуз керек. Бир соттикке бизге эч канча кетпейт. Азыр бир пачка алып келген болсок, 1000 штук алып келген болсок, кошуналар менен бөлүшүп, кийинки кошун алып келсин, бөлүшүп алсак, биз 3 жолу, даже 5 жолу күрөшкөнгө жетет ушул. Эми суммасын жазайлы. 16 сом, 28 сом. 42 сом акча болот экен. Өзүбүз кызматыбызды кошойлук 100 сом деп жазып кое берели. Зыянкечтер менен күрөштүк. Куртту жоготтук буюрса, убагында пайдаланып, убагында берип турган болсок, курт жебейт, мөмөлөрүбүздү тазалабыз.